ai imana pamjak matungna as a army officer oininge didi khoi nupi singisu women singisu inasu ai project kaya ma ai hoji government ni makha da gi lautharaga thaba pathana su tawri adu ai na nupi singse asaw sangsin du ko na ha mau le sabi ani ma mau le sabi isa khara ai sana khanjebam lai pi ngai de ai politics dam ngaujai asaw sang hai se amin ko dia ra Gue nanti palu ya. Anu kan di dalam Minister Kemcang, Isoji, Emeli Ramesho, Education Director, dan jadi mau jika kau jamu orang mereka ai work tawri transgender mayam so ina moi welfare gi ina ai hoji scheme kaya ma project pe khadi as a transgender activist mo ina LGBT gi ko thokla aga isam amtang di politics se yauraga ai samak se MP ma oina ai thola kena lai mafam khala singtokse madudi aina hospital da ana na bagi da makai ruba matungda singtokpagi tanza phangki da baga loina na police da statement clean bagi da maktar lai ruba matungda mafam police da tholaga aina mafam asi singtokchabani asi numi kharani gi mamangda ai la bati ba thodu amada aina panchaki ba MLA mantri singi matangda party gi chinnaw sin aibu warakhaba matungda aina ngasi mafam asi thamjabani aina panjaki MLA Ramesho gi matangda aina tamura Ramesho MLA bu kaksangi ai selum helum bu sangabada aina ma invite da harawa lakpi gi bina koi me punna ai helum gi showroom bu sangamina ki aduda lakpi gi ba artist kudi maka su koi punna phamina ki samina ki thamina ki madude gi he menatana koi kai shu kun ki bu ko ki balaiti adui matungda bada aina honorable minister Kemchan panki bu shu aina ai yamba amana thaba amashui mamangi sakada maduda bil ka hawda bamlai bodo hozi honorable minister na mahut pairapuda aina maduda aina hainaraga yingi haidana aina chachari mai mochelaga chacharu ba matamsida ani ahum chacharu bada hozi ki hairiba honorable minister na hara na yabiratana potugi matangda positive feedback phanga matungda aina mamonda ai helum gi helum amadi promote local entrepreneur promote bina ba haidana mabu aina invite to matungda mana ai salon da adide ai showroom helum gi showroom da no mala piki la ba matungda office time da la matungda mini mari mangale matungda ma aduda akhoi haidi skill training gi matang da wari watai sanaki adi matung ta bada akhoi mohan ma ga spa ko na ki dre adide di aina honorable minister akhoi thongsu kendra ki MLA minister tamur Biswajit ki matang da panjaki bado mana 2017-19 da mana helum and textile minister oiramba matamduda aina mamonda helum gi sponsor fashion show gi sponsor tawna ba haidena chacharuga ma office ki through da gi ma ka khangna ba matungda aina mamonda program gi hajaruga chacharuga gi matungda pi program du su pi biraki show pangthok sagi adudagi honorable minister khangna ba matungda aina aigalu na tinazabai mana bi maso tamu honorable minister kazu khangnaram ki badagi aina su makoini ki marida hena mari naksana na bahadana aina support to ki mating phang ki madui matung ta bada makoini gi yana badagi makoini longda lena ki lena kraba matung da matam khara lai raka makoini gi thodo khara de yana rakta badagi makoini kaina gura matung da aisu makoiga amona pa khona ki dre amona loina ki dre tamu ka su matung ta bada ai ga su pa khona ki balai dre mana su pa khor ko su lai ki dre aduga aina ngasi ngarang thopu oina uhanki bagi damakta praja miyam amadi party gi chinaw singna kumaje dai bunga piu amadi aina matung aina sogi belan ki bakki bika yawrabasu aina pradanaw ni khalaga party gi chinaw amadi kungal bi chinaw amadi hojiki oni pali be MLA minister sing amadi khoi praja miyam mai ben sing su nasai bunga piu haizari aduga aina ngasi helungi line da amadi aina fashion gi line da thabak tawrubana aina kariguma khara di praja miyam gi satung phange aina pocket gi potopangam jaga so haidana aina apex help in handicap artisan cooperative society limited aina ma office ma lai adugi
ऑफिस बोट लेपसकी बोट लेपना होनाबदा सोसाइटी मेंबर बोट लेना होनाबदा बोट कोड ऑफ कंडक्ट लाक्तन बोट लेपंगमो बोट पोस्टपोन तौखरे ताबदा इंटरिम लेतबदी यादबनिना ऑफिस की इंटरिम चेयरमैन तानसगी चेयरमैन तानब मतमदसु अइंगोंदा अयेप अपनब कया अमसु पिरखी अइगिना चेयरमैन ओइदना बहाइदना ऑफिस दा अमोप खर लेबदो करिगुंबा अइना लागदी सेंदोकनी सातोकनी लेबदगी अदुगी मतुंग ताबा अइना खंजरुबदा अखोई फिसाबी कयागी अइना साथुंदो करिगुम खरदी फंगनगी मोगिजु अखोई दी हेलुम हाइबजिना अखोई दी नॉर्थ ईस्ट मणिपुरजी आमना सत्ता इबनी अदुना अइ करिगुम खरा सुगुम खरा तौजबसिदा तौजरगा लाकपसिदा अइजे तुम कोइनासु तौजगी खाली तौरगसु लाई सिदाइसिदा पार्टी की चिनाव सिंह अमदी कुनाली बि चिनाव सिंह अमदी सरकारनसु लेरिबा प्रजा म्यामनसु थौजाल पिनबियु सपोर्ट तौबियु अइना तौजबसिदा अइना अमुक्तंगी हेलुंगी लमजे साफननबा सिंबा लांबा तौजबसिदा अय पापन पिबिदनबा हाइदना अइना प्रजा म्यामदा हाइजरी मसिदैसिदा अइना सोई लान की पुनम नांगनरे हायरगा ननाउनी हायरगा अइगी तुंगी पुसिदा अइगी इबो अमदी इसे कोइना अइगा कोइहुम लेबदा अमदी अइना प्रजा म्याम की सेवा तौबगी दमक्ता हाइदी हेलुंगी अदि फिसाबी कया अमगी साथुम बंगननबा मखोई वे ऑफ मुगी हाइदी साथुम कया अमा पिननबा फिसालो सकया तमनबसिदा जो अइना एफेक्ट संगपसिदा जो म्यामना सपोर्ट तौबियु म्यामना साजो पिनबियु हायरगा वफम असे अइना थमजरी खुरुमजरी ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ